miniti kei a korua hei whai kākahu. Toru, rua, tahi, whakasipai! Nā mea kari au te paku mau, ka waiho au ki roto nei, ka just shove. He nui o kākahu, he maha o kākahu. Like even I roto I tēnā kāpata, and then I feel like he maha ake ki roto I o yours, like. Te nuinga o te wā, he fast fashion. Koe hoki tēnā, like, he nui aku kākahu no ngā whare fast fashions, engari like, truthfully, ka mau au anake like te rua o aku. Ai. We're getting brand new stuff with the labels on it because people are buying online so much from overseas and that, and the sizings are different to New Zealand. We get a lot of new stuff in here, so why not come to an op shop and get that new stuff at a really good price? Bye. Oh, Buzzy. Yes, close. So we've got 2 days donations here, absolutely amazing. All right, this was empty the other day. It's all exciting, we've got a lot of New Zealand stuff that comes through, we get a lot of English stuff, it's like a treasure hunt. Literally, because you can get so many mean gems at like op shops, okay? Like, that's where you find the mean stuff. Te kau miniti kei a korua hei whai kākahu, katoa ko te tangata a tāhua ake. Papai? Kua toa ke a haere. Toru, rua, Got out. Ooh. Me tāne taku hanga me wahine rānei. Oh, rawe tēnei options for tahi. Okay, yeah. Am I able to take this off the mannequin, please? Thank you. E harai te mea me noho tāne noi ho ngā kākahu mo te tāne, eh? Tāne mā. Nā ki tēnā! Nā tēnā! I love you. Stop leaving your stuff lying around. Oh, well, maybe we'll just have it. Ko tēnei te whanau, tēnei te ia o te desperation. Later, Bolt. Oh, true ah. Yeah. Amen. Hello! Well, I feel like we're going to the same place. Yeah. Bit of a twirl! Te toa hoko hoko e te whānau. Ai. Like, koe nei ngā hua o ngā toa hoko hoko. Champagne lifestyle beer budget, sis. That's what it is. That right there. Hey. Looking like $1 million for $1. Ko te reo, te take.